Biyag ti tao. Hello everyone! Naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan nga istorya, wano pakasaritaan, ti sagot mi ita kada kayo. Ngam sakbay na, kablawon te pa da Leti Miles, Arlene Gotgot, Florenda Gaspar, Caneleo Gonzales. Intay nga ro dandanggan ti episode 202. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mangan kan, Ma'am Joy. Nagluto akiti paboritom ataraon. Mangan kan awan. Dual dawon adi ka nang nangan. Imbagak kan kang awan mading aramid ko. Sikat ti adda mading aramid na. Kunak akanan nyo nga uray na ata. Ngam imbel lang yung matjaulis ko. Ay na, agkakanat man ti ibagbaga, Ma'am Joy. Pangaasim ka di, patib kerem ti pakinakam mo. Di ka agpaabak iti anyaman na pagdaldalanam ita, Ma'am. 1 + 1 = 2. Ay na. Ngam, aduda matamap mapanijay. No ar-arigan, saan pa'y analuto di natin ngam imblangan. Ne, datataulan ti aso, Ma'am. Mabitlaang dito'y kalaang Inakitaan no asino day jay. 3, 4. Ada ti kapsat ko, Nana Nadja? Adda barok, sumrak kayo Agyaman kami Anya tinluto mamasida nana, mabisin kami kat. Ay mushroom nga da paryana. Sa sinagpawak iti natuno abangos, balasang ko. Di ka nagluto iti karne? Adda tay nabati nga aduboy dagsapa, Phoebe. Ingkaman nga ron nagkaota mabisinak nana. Sige, mabitla ang balasang ko. Ayan ni Manang Joy. Aday jay silid na barok. Manual dawin asan arumrumwar iti silid na. Agid iddalatan. Kung saan pa yun amang mangan. Anya? Apay ngay? Manipod na tayo ti asawa na. Kas jay mo ti jar na. Anya? Sige, takasaritak man. Nala, mapan kanita yan na andi. Tainak man mangan, mabisinak. Nasaya atak maasawa. Awan nagkurangakan ka. Ngam api amabisinak matlat ta. Manang Joy, agkakanat mo ti bagbagamon. No one is an island. Nobody's perfect. Don't close your eyes. Understand? Oy, Manang! Apay? Naglalawak ti bagbagam. Apa yan? Paruwaram day ta babae. Kunak aday item ti bistidak. Ngam 2,000 ti utang ko. 2,000 laan. Ay. Jacket ti kastadyar mo, Manang Aklo naman ti ipapatay tayo di bayaw. Natingaro din. Awan ti maramidan tayo. Saanan ang maisubliti na palabas, Manang? Oy, di kag sasaura. Tauray tulang Mangag ko amin. Ultimo uyak ti kuton. Imay kami, taumay kami umutang iti kwartam. Naibusan kami kay. 1,000 ti inted ko kan ka. Ngaman niya tinaramid mo. Ingatang mo iti bado ti babaim. Ay, saan man atilay bagbagam, Manang? Ayan tayo wallet mo, Ay, grabe. Grabe tinamayam iti sapatos ngayon regalo kan ka. Kapit-pitak, ultimo lapayag mo. Ayan nga tatipita ka ni Manang, sa pulot man. Ay, ilak ko pa'y tiri daw to silid ni Manang. Kita amin abag na. Amangan numabisinan ni Ma'am Joy. Inak ituloy apakanan, balasang ko. Ay na, baybay ang pailangang nana. Ang damot na asawa ka mga sikasukan ko na. Kunamot nga dadya ka na ijay. Pinakan siguro ti asawa. Kaduan nakpala dito yung agkape. Tapno da kasarsaritak nana. Di mo disturbon dagiti agkabsat nga agsarita. Ada na alam akwarta ni Manang Joy? Ada, ng basit. Manaktak ngamin day dya bagat na dya. Kanayon na sumrag iti silid ni Manang Joy. Anya nga ro di planom? Agnag tayo diti balay ni Manang. Pumanaw tayo niti pagababangan tayo. O sige, sikat ti makaamuan di. Kasanon nga ti katulong ni Ipag? Papanawa kong day jay. Ta sigurado nga agbalin akong trabida day jay iti amin agan watta ditoy. Sige, nasaysaya at payan di. Tapno nawaya tayong agunggunay dito unag ti balay na.
Nasaya at matay may kayo anday. Damagak kumano niya ti aramidan nyo ni Ma'am Joy. No ipan nyo di ospital, wanuan niya. Di mon pa kariribukan dayta nana. Da kami ti makamoy ti dayta. Ken sigurado may sardengan ti sweldom. Takas demutten ti nagbanagan ti kapsat ko. Napukaw na mutten ti limbong ti panunot na. Iso panagkunak. Ura gawid kan san? Ha! Angam kasanon ngay ni Ma'am Joy. Asino ti mga sikasukan ko na barok. Da kami na. Anya? Agnaid kami dito ibalay ti kapsat ko. Tapno maasikaso mi anay bag. Ken tapno mabantayan mi. Andi. Iso pasensya na ah. Saan ka pa papanawan? Ngam, bakit kan? Kasapula mo tinaan anay nga ina na. Ulitak ah. Da kami ti mga sikaso iti kapsat ko. Wan? Ay, kat sige, ano kastati ko na yo, barok. Dakdakkel ti karbangam ang mga sikaso ken ni Ma'am Joy. Takabsat mo ket nga rod. Angam, ipaagas yu kumaadagos Ta, manon nga aldaw sa bali ti Jarna. Patsak nga agimbag pa ni Ma'am. Tabo nga la siguro tinakaro ala dingit na day chay. Gapo iti ipupusa yun day di sir nga asawa na. Akin alahas ka dagita, Andi. Ni Manang Joy. Nangalaam nga eh. EJ drawer ti kabinet na. Ay, mga no nakita na. Nakita na. Agam di na matlamo. Tato may tayab ti panunot na. Sumanaumanan iti silid ng agmaymaysa. Makapuyat mo't ni manang mo. Sana maturog. Agpatpat na gasumana o. Wan nga rod. Agam bayam. Yakar kon to ijay suli a silid. Tadayo iti silid ta. Tapmuray sumana o. Kahit saan tamangag. Alaman nga rod. Kat pinakan mon. Tipayan na. No, daitid mo kanin na. Sikatimang pakan. Parang kayat na. No, sikatimang tad. Ay, masadutak. Sikan ata kabsat mo. Mga tulat nga roda no mabisin. Tatang, kaya't ko ti ado makmakan. Ngam awan mo ti karga di nagdakkel arif da Auntie Joy. Kasta ya. Sige tayo nak makichindayin itong nadamdam anak ko. Wen? Anya ti kayat mo agatangag. Ado ti kayat ko akanan tatang. Wala. Ilista mga roti kayat mo. Tagatangag amin. Wen? Adun sa ti kwarta matatang. Wana. Inted ni Auntie Majoy. Ayuan, agsangsangit ni Auntie Itay. Idi kwan, nagkatawa. Baybayam. Takas tati kayat ng aramidan. Iso adi mo pakibyangan. Di ka sumsumbrag iti silid na. Ang mga nudangran na ka. Ha? Ay, sige tatang. Gatanga mo aminan. Tamas makalaka ka, madam. Di ka madanagan, madam. Quality dagiti lako nga appliances. Slightly use lang. Okay. Urayon da ka nga rod, madam. Bye-bye. Andi, nairwar amin na nakagawaan ti kabsat mo mabalin na may lako. Wen, ila ko ta dagiti daddo mga appliances dito eh. Tasaan mo't la usar dagi jay. Pati ti TV, ilako ta? Wen, saan tayo mo't nga agbuy-buya iti TV. Manipod at the cellphone tayo. Malaki din. Ilakotan. Sige nga rod, nairwar mo tan dagiti daduma dadak kalakotson. Wen tanakatambak la dya silid. Iso nga ilakot akit din. Tatang, anyat aramidan nyo. Agkalkalkal kayo mat iti cabinet ni Auntie Joy. Wen, dabir-biro kak. Manipod imay tayo dito'y balay da Auntie. Tay talag kalkalkal ti aramidan nyo ko ni nanang. Apay, anyat sapsapulon nyo tatang. Basta, napatag-abanag. Ken, akin pulseras kan relo tinsuot yo. Hay, pang babae matday tatatang. Ken adapay kwintasyon. Inted ni Antim Ajoy dagitoy. Pang babae dagita. Ito jukit di ka ni nanang. Ilakok matla dagitoy. Ngem usarak pay. Tapno mapadasak mo ti agsuot itinginginan nga alahas sa nakaw. Ha? Ala, isimpam dagiti na erwar iti kabinet. Tamapanak iji bangir asilid, wen? Ado ti kabinet iji kahit. Inak kitaan, no adda iji ti sapsapulat. Andi,
Adda nakita ka adwa arelo. Nginginaan arelo dagito eh. Ah, ni. Huwag nagpaso Kan adda pa'y sing-sing ang nagpupuskol. Ay na, 24 karat dagito eh. Ay, yag mo, taidulin ko. Ha? Alam mo tami nun. Siyak ngay mat. Ikanak mat ah. Di ka madanagan. Tainton malakok. Pagbingayan ta, ti mapaglakwa. Sige, ngam di naksasauran na andi. Ay ngam, kasano ni Manang Joy? Saan ta ka din nga ipaagas? Sana yun. Kasdainan. Agimbag tulat ta. Kasano ang maarami tati kayat tangay dito'y balay na. Noon na imbaganan. Ay, wanan niya. Iso agun dawayan tati panagbala na. Ilako ta amin apakairanudan dito'y balay na. Dayjay mo't ababae mo't. Puro skinny ti pantalon na. Nangisit nga skinny. Nalaing mo't kit di ngagsala. Kan nalaing nga kusila. Auntie, nagtimplak iti gatas yu, oh. Adtoy. Naimas? Wan, auntie. Di kay mo't ngamin mangmangan itiin na poy. Agsakit kayo, ano di kay mangan. Iso nga gatas kayo. Kan, kay toy. Ada ginatang ni tatang itay at tinapay. Yag mo. Natamnay, ngam naimas. Naapgat. Ala, madlaw na bisinan kayo, auntie. Kayat yu pay? Sige, kayat yu ka ditiin na poy. Tinapay kan tinapay laang. Gatas kan gatas laang. Ay, nabit lang rin tayalaan kayo. Nakakaasi kayo. Awan mananda tatang kananang dito'y balay, auntie. Isa, siya kung timang digos kada kayo. Tani, nagbangsit kayo. Saan kayo nagsuksukat? Ay, buyatan kayo, Ay, makakilitimat. Namalpas kayo nagdigos. Agtutbrush kayo, wen. Nukuna damay sa laang talaang may sa. Awan urban nila gatat tao. Rabin. Adeta. Nalpasan na nadigos kayo, auntie. Antoy titwalya. Ala, intayon ije si Lidyo. Taagbado kayo, auntie. Kumusta nga tan ni Ma'am Joy? Impaagas mo't lang at atikabsat na. Ay, sapay ko matagimbag pa'y ni Ma'am Joy. Nakasingsingput kanyak dayjay nga amok. Ang naabak ti panunot na. Gapoy ti ipapatayan ti asawa na. Ay, Diyos ko, di mo kumabaybayan ni Ma'am Joy. Ilisimitan niya man napakaisagmakan na. Tarabayam kumaakanayo na po. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kan ni Ma'am Joy. Iso tinang papaagas kanyak idi ija ospital. Kat di na pinabayadan dagiti utang ko kan kuana. Iso adi mo kumabaybayan na po. Ta nakasingsingpot ni Ma'am Joy. Ay, hinaktuman gayam sa rungkaran inton bigat. Manang Joy, pirmaam dagito yung papeles, wan. Ha? Para iti pagpaagas mo dito yung papeles, tapno agimbag ka, manang. Jakam mo dayta. Ano di mo kaya tagpirma, agtamar ka langan, wan. Yag mo tidakulap mo. Manjak! Dara! Timahay mo tan. Manang Joy! Di ka pumanaw! Manang! Pag naakaw, naging kay balay da Ma'am Joy. Asidig mo't, exercise kumatan Isupay nga minti pagpletek. Ni Ma'am Joy dayjay agtaray-taray mag... Ano kasta? Saan nga yung paagas ti kabsat na? Ay, adaytan. Ma'am Joy! Ma'am! Oh my God! Darasam! Takam kamatin datan dagiti kabusur! Oh my God! Darasam! Ay na, di nakuyudan na, ma'am! Ay na, ay... Darasam kiti! Umayan dagiti kabusur! Dagitadan! Agtaray-taray! Ay na, di nakulitan. Awan, sumuro takad ka, basta di ka agtaray. Mabanugang, ma'am! Papanan bakit? Tangay nagpailita mutlangan. Mapantag pakita iti doktor. Ang sakbay na. Mapantapay iti ahensya mabalin ang makatulong kada tamam. Tawan mo't kwartak. Agpatulong ta.
Barang adda libre a pagpaagasam. Nala, umay kan Ma'am Joywan, agibinta. Di nakpampanawan awan. Mano amin tinaglakwan ta iti alahas, Andy. Nasurok nga iti tausan, bakit? Nekat nawadwad mo ta na. Pangigatangan tangay. Gumatang ta iti motorsiklo ta. Sige, sikati makamo tapno da service ta lakay. Uray di ta nagbaligi anang papirma kan kuana kadag iti ilako ta kumaasan ni kuana pay. Agraman ti balay. Hanggang at least, ada na ilako ta akagawaan. Ken dagiti alahas ni Manang Joy. Papanan nyo kat agtudtudo tatang. In kami makipyas tayo di kabang ibang nga ili, anak ko. Agbati ka dito ibalay, wen? Agtudtudo mat. Agmotor kayong agbiyahe. Wen. Expert na ito amam nga agmotor, anak ko. Agkimkimat pay. Awan kadwak dito'y balay. Tas saan mo tin ang nagawawid ni Auntie Joy? Mabiit kami laeng. Agsubli kami matla dagos. Ikuyog na ka kuma, hanggang awan mat kapotem. Nagpigsa titudo kan kimat. Agsardeng kan sapay, Andy. Sanain, dandanitan. Partakak pa'y kiti tagpataray, Tapno makadanon ta dagos. Awanan dananang kintatang ko. Nana Nadya. Nakimadda. Kabayatan ti pa nagbiyahe da. Ay, awan nga rood, Barok. Makipagladingit ka. Tas ano akpay itan? Awanan kadwak dito'y balay. Tapi nanawan da kung dagiti dadaggal ko. Di ka nagladingit. Adda kami akaduam kan ni Antim Ajoy. Ayan nga tanyantik, Ajoy. Adda ijay pagagasan, Barok. Nakasaritak ti doktor na. Kat mabalin ka nun ayawid iti mabiit. Taada ka nun nagnaan ti agas at tinumtumar na. Agim imbagan ni Antim. Agyaman ak nga rod, Nana Nadya. Naimbagan ka na talaga, Auntie Joy? Nonoy. Kat agyamanak ka, Nana Nadya. Gapo iti pa ng tulong mo kanya. Nawan anyaman na, ma'am. Maasyanak ngamin kan ka. Di nakamot ngamin impaagas, idi day di kamsat mo. Auntie Joy, awanan dagiti dadakkel ko. Iswa, dito'y kuman balay mo ti pagnaadak. Talaga mat, Nonoy. Awan mang papanaw ka ditoy. Kan oray si ka, Nana Nadya. Di na kami kumapampanawan. Ay, talaga, jak pumanaw. Idi pa ila kumaan, jak kayat ti pumanaw. Nga uray saan da kaswelduan. Ngam pinapanaw nakmat day di andi akabsat mo, ma'am. Ala, sana bali, Nana. Taag kakabalay tayon iti agnanayon. Kat si ka, Nonoy, siyak itan ti agbalin nga inam. Kat pagadalang ka, aging ga makaturpos ka iti kolehiyo. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, agtrabaho ka. Kat sana dahi tamanggun dawa iti pada matao ti aramida. Gapo tawan nagtultuloy adakas nga aramid. Bueno, gagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y darama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat, tuy pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagngina, kada kayo. Amen.